роҳбари комиҷрои ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен баробари дигар масъалаҳо барои хуб гузарондани маъракаи муҳими сиёсӣ обуна ба матбуоти даврӣ аз ҷумла рӯзномаи ҳизбӣ тадбирҳо меандешад. гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом маълумотҳои иловагиро аз бозёфти қабри амири шоирон устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ бозгӯ менамояд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷвар-5 ташкилоти бинокориест ки бо роҳбарии соҳибкор Илҳом Нӯъмонов бунёди бинои нӯҳқабатии истиқоматиро дар маркази шаҳр ба ӯҳда гирифтааст. корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар ин самт баробари сохтмони иншоотҳо ҳамзамон мунфарш намудани роҳҳо идома дорад. ҳангоми ба бинои комиҷраи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен омадем ки инҷо масъалаи обуна ба матбуоти даврӣ аз ҷумла рӯзномаи ҳизбӣ мавриди муҳокима қарор дошт. мақсад аз ҷамъ кардани шумо аз он иборат аст ки дар айни замон маъракаи обуна ба рӯзномаи ҳизбӣ минбари халқ сухани халқ давом дорад ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба шумо вобаста карда шудааст. дар ҳамин рӯзҳои боқимонда бо он ташкилотҳои ибтидоӣ кор карда бояд ки нақши обуна ба рӯзномаи ҳизбӣ сари вақт иҷро намояд. мурод шукрзода раиси комиҷраи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен узи маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯъ аз вазъи обуна ба матбуоти ҳизбӣ изҳори қаноатмандӣ намуд. ман фикр мекунам ки шиносоӣ бо матбуоти даврӣ аз он ҷумла рӯзномаи маҷаллаҳо барои баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳар як хонанда хеле нақши босазо дорад. бинобар ҳамин ҳар сол дар ҷумҳурии тоҷикистон дар моҳҳои сентябр, октябр, ноябр ин маъракаи ташкили обуна ба матбуоти даврӣ мебошад. аз он ҷумла ҳизби халқии демократии тоҷикистон низ нашрии марказии худаш минбари халқро дорад ва инчунин матбуоти даврии вилоятии мо сухани халқ ном дорад ва соли сеюм аст ки дар шаҳри панҷакен кумитаи иҷроия таҳти унвони фарвардин рӯзномаи ҳизбии худашро нашр мекунад. то ин муддат оид ба ташкили обуна фаъолияти якчанд ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ назаррас мебошад ки ман инҷо метавонам номбар кунам. то ин муддат аллакай аз ӯҳдаи иҷрои нақшҳои обуна ба рӯзномаи ҳизбӣ баромаданд. ин ташкилотҳои ибтидоӣ назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр, маркази саломатӣ, идораи геология, кохи фарҳанг, ҷамъияти саҳоми даврон, пойгоҳи санитарии эпидемиологии шаҳри панҷакен, ҷамъияти шодии асл, орионбонк, беморхонаи сироятии пӯст, беморхонаи марказии шаҳр, беморхонаи шаҳраки соҳдиён, таваллудхонаи шаҳрӣ, аз ҷамъиятҳои диҳот бошад ҷамъияти диҳоти саразм, хурмӣ, лоиқ ширалӣ, ҷамъияти диҳоти чинор ва амондара. дар маҳаллаҳо бошад маҳаллаҳои қайнар, маҳаллаи лаби чашма, зардулузор, шафтулузор, инчунин аз масоили таълимӣ, коллеҷи омӯзгорӣ ва беморхонаи кӯдакона ва хоҷагии манзилии коммуналии шаҳр аз ӯҳдаи иҷрои нақшаҳои обуна баромаданд. боиси хушнудӣ буд ки дар комиҷрои ҳизб ба матбуоти расмии ҷумҳурии тоҷикистон низ таваҷҷӯҳ доранд. бояд зикр намоям ки дар қатори рӯзномаҳои ҳизбӣ бояд ки шаҳрвандони шаҳри диҳоти панҷакен ба рӯзномаҳои расмии давлатии ҷумҳуравӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ бояд ки сари вақт обуна шаванд. мо бояд ки мардуми шарифи шаҳри диҳоти панҷакен худамонро бо ғизои маънавӣ баҳравар гардонем ва дар ин маъракаи муҳими сиёсии обуна ба рӯзномаҳо саҳми арзандии худро гузорем. аз мусоҳиба бо мурод шукрзода дарёфтем ки ташкилотҳои ҳизбии алоҳида нисбати маъракаи обуна то ҷои фаъол нестанд. ҳастанд ташкилоти муассисое ки оид ба ташкили обуна ба рӯзномаи ҳизбӣ ба кашоркориҳо роҳ дода истоданд. аз фурсат истифода бурда хоҳиш менамоям ки барои сарвақт иҷро намудани нақши обуна ба рӯзномаи ҳизбӣ
тадбирҳои зарурӣ андешанд. кормандони комиҷраи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен фаъолияти хешро дар маъракаи муҳими сиёсӣ обуна ба матбуот давраи шоиста баромонда аз пирӯзии раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам эмомраҳмон дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон хушнудӣ изҳор карда ифтихор аз он менаманд ки мардум ба ҳизби роҳнамо халқпарвар ободкору созанда ташаббускору ваҳдатофар ҳизби халқи демократии тоҷикистон боварӣ доштанду имрӯз ҳам боварӣ доранд. дар масири таърих номи бисёр аз адибону шоирон бо сабаби бетафавутии ҳамзамонони хеш аз хотирҳо фаромӯш шуда ҳамзамон ҳатто макони қабри онҳо номаълум буд. пас аз 1100 соли вафоти сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс бо иқдоми роҳбарон адибон аҳли зиё ва хоса қаҳрамони тоҷикистон асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар солҳои 30 ва 40 ҷиҳати муайян намудани қабри устод Рӯдакӣ тадбирҳои самарабахш андешида шуданд. зимни суҳбат яке аз донандагон ва яке аз кормандони собиқ масъули маҷмаи фарҳангии мақбараи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Холиқул Ҷураев дар ин бора ба мо чунин иттилоъ дод. дар байни сарчашмаҳои адабии таърихӣ ягона асаре ки дар бораи ҷои қабри устод Рӯдакӣ сухан меронад ин китоб Ул-Ансоб муаллифаш Самъонӣ Марвезӣ. Самъонӣ Марвезӣ 1113 таваллудаш 1167 вафоташ. вай ҳам дар асоси гуфтии Идриси Ҳофиз таърихнигори асри да буда зодаи Астаробод таърихи Астаробод навишта таърихи Самарқанд навишта дар Самарқанд вафот кардагӣ 1015 сол. ана ҳамон шахс мегӯяд ки банҷ қутби дияҳои Рӯдак буда вайро банҷи Рӯдак мегӯянд. банҷи Рӯдак дар навоҳии Самарқанд аст. қабри устод Рӯдакӣ дар пушти боғи Рӯдак аст. ҳама вайро зиёрат кардам, ман ҳам зиёрат кардам. ана ҳамин далел мешавад барои устод Садриддин Айнӣ. соли 1925 вақт аз оне ки антология ё ин ки намунаи адабиёти тоҷикро навиштан сар мекунанд Рӯдакиро ҳамчун сардафтари адабиёти классикии форси тоҷик нишон медиҳанд. соли 1939 вақт оне ки устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Москва буданд ба воситаи миёнаравҳо бо Герасимов Михаил Михайлович во мехӯронанд. ин одам антрополог яъне чеҳрашинос буд. соли 1940 вақт аз оне ки хонашон таъмирталаб мешавад аз бозори мардикор як диёр ном одамро адаи фаро ба назди худ мебиёранд. пас аъдои кор бо вай суҳбат мекунанд, аз вай мепурсанд ки дар ноҳияҳои шумо чунин дияҳо банҷи Рӯдак панҷи Рӯдак ҳаст ё не? ин одам ҷавоби қаноатбахш медиҳад ки ҳаст ҳамин хел. баъд устод Садриддин Айнӣ ба котиби ҳизби коммунисти шаҳри Панҷакен Рафиқ Муҳаммадиев тамос мегиранд, аз ӯ хоҳиш мекунанд ки ҳаминро пурратар кунад. баъд аз чанд рӯз устод Муҳаммадиев ба назди устод Садриддин Айнӣ мераванд, қаноатбахш ҷавоб метиҳанд ва ба ҳамин мақолаашон деҳии Рӯдак ва қабри Рӯдак соли 1940 чоп мешавад. соли 1956 вақт зоне ки ҷашни 1100-солигии устод Рӯдакӣ наздик мешавад, комитети ҷашнгирӣ ба Герасимов муроҷиат мекунад. Герасимов 8 ноябри соли 1956 ба шаҳри Душанбе меояд. дар давоми 2 рӯз бозёфт абиёти устод Рӯдакӣ ки ба забони русӣ тарҷима шудааст меомӯзад ва рӯзи 20 ноябри соли 1956 дар маҷлиси якҷоягии комитети ҷашнгирии 1100-солигии Рӯдакӣ ва узвияти Иттифоқи нависандагон баромад мекунад, 10 аломатро пешниҳод мекунад. дар сурати ҳамин 10 аломат тасдиқи худро ёфтанд вай Рӯдакӣ аст. дар идомаи суханронии хеш Холиқул Ҷураев таъкид кард ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ ва хоса дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободонии мақбараи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ корҳои шоистаи анҷом дода шуданд. мақбараи аввалӣ ин ба муносибати 1100-солигии устод Рӯдакӣ соли 1957 сар карда 1958 дари худро оғоз карда буд барои меҳмонон барои ҳама. мақбараи дуюм бо дастгирии сафорати ҷумҳурии исломии Эрон соли 1999 да муносибати 1100-солигии давлатдории Сомониён асари нав таъмир ва тармим карда мешавад. мақбараи сеюм вақт зоне ки ҷаноби олӣ 4 маротиба ба ин диёр омада буданд. якум маротиба соли 1993
خودتون فهمید که این وضعیت چه بود در جمهوری. به این ایوان کرده جناب عالی پیشوای ملت به اینجا آمدن، این مقبره را زیارت کردند. دوم مرتبه 2003 آمدن، سوم مرتبه 2004 با پرزیدنت ایران حاتمی آمدن و 2008 در وقت جشنگیری 1150 سالگی استاد رو دیگه به این دیار تشریف آوردن. با تشبث و دستگیری جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح وحدت ملی محترم امام علی رحمان سال 2008 با فرمان آن شخص، یعنی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در این دهه مجموعه تاریخی فرهنگی پنجرود تأسیس داده شد و بسیار فرقی کلام میکند. در سالهای حکومت شوروی اینقدر مهمان ما نداشتیم، اینقدر درهاش گشوده نبود و تعمیر طلب بود. و از وقتی که استقلالیت رو به دست آوردیم بعد از سالهای سال، یعنی حکومت هم به روح توجهی خود را به اینجا نگران کرد، حکومت شهر هم و دیگر جاها. البته فرقیت کلان دارد. واقعا امروز در زادگاه استاد ابو عبدالله رودکی مجمع فرهنگی مقبره استاد ابو عبدالله رودکی خیلی زیبا با یک طرح معماری زمان معاصر بنیاد گردیده با مکان دوست داشته اهل ضیا، مهمانان داخلی و خارجی و سیاحان جهان تبدیل یافته است. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف از دهه پنجرود. در شهر دیهاتی پنجکند بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات زیاد ساخته شدند و ما حالا در یکی از این چنین انشاءات‌ها بنای نوقبته که آن از طرف بناکاران تشکیلات ساختمانی تاجور 5 ساخته شده قرار داریم و حالا با گزارش شما از این انشاءات بلندآشانه توجه نمایید. از بلندی انشاءات بنای نوقبته مرکز شهر که ساختمانش را بناکاران جمعیت دارای مساحت محدود تاجور 5 به عهده گرفتند، پنجکند چون کف دست نمایان است و محض از همین بلندی احساس می نماید که بناکار بودن چی زحمت و در نوبت خود چی شرف دارد. من بابای شوینجان سردار بریگاد ساختمانی تاجور 5 باشم. کار در انشاءات بسیار نظم رفته شده است. باز ما در قبط پنجم بالاپوش ششم جایگیر داریم. در آینده نقشه داریم که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات را سپاریم. از تلاش هر یک ساختمانچی دلیل بود که اینجا صاحب کسبان سرجم آمدند و یک هدف دارند: آباد و زیبا نمودن پنجکند باستانی و صاحب منزل زمانوی نمودن مردم. این اقدام نیک روز از روز بیشتر عملی می‌گردد، زیرا در انشاءات شرایط خوبی کار فراهم آورده شده است. من سلطانov Umurzoqir Mahmadovich. Mana shu yerda ishlaymiz. Yomon emas. Obed vaqtida obed bor va hujum beradi. Zavtrak qilamiz. Rasman zo'rda normal oylik bor yerda ham. 15-da avansiz, 1-da oylik. Yomon emas. Rasman bor shart emas. Ishlasa bo'ladi. با گذشت وقت بنای نوقبته استقامتی قامت راست می نماید، شهامتش بیشتر می گردد و منظره این منطقه را بیشتر شکوه و تراوت می بخشد و مهمتر از همه درک از آن می دهد که بناکاران گلدست جمعیت دارای مساحت محدود تاجور 5 جشن خجسته دولت و ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه ارزنده استقبال گرفتنی‌اند. نبض بنیادکاری در شهر دیهاتمان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برابری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر ادامه دارد و مثال روشن این سازندگی تخت و انوار به منفرش نمودن کوچه‌های شهر از جمله قسمت کوچه‌های محله عزیزآباد به حساب می‌رود. کارگران جمعیت سهامی از تحت رهبری سعدالله عنایتوف یکجا با صاحبکاران اینجا توسط تکنیک زمانوی قسمت زیادی کوچه‌های این محله را منفرش نمودند. چون آبادکاری و سازندگی البته مردم رو به طرف نگذاشت. از حاکم شهر بسیار می‌نداریم که آواتی گذران ما بسیار زیبا شد. 46 سال بزرگ در همین گذر زندگی میکنم. 46 سال بزرگ همین گذر رو من اسفالت ندیدم. من رحمت به اینها میگم که امروز خانه‌های من چنگ نمیشد، امروز این بچه‌های ما آزاد مکتب میرن، نه پشت لای میشد، نه چیز میشد.
همه اینا به رحمت. من بسیار منتظر هستم که امروز محله ما اسفالت شده، سراهای بسیار هم بی‌زیب و دلخراش بود، چون که خوانندگان ما بسیار مشکلی بکشیدند و من بسیار به رئیس شهرمان اسلام زیادزاده منتداری خود را بیان می‌نمایم. من از نام آموزگاران مؤسسه، از نام کلی خوانندگان مؤسسه سپاسگزاری خود را به رئیس شهرمان اسلام زیادزاده می‌رسانم که چنین پیشروی‌ها را برای ما مهیا کردند و کوچه‌های ما را منفرش نمودند. ما منتدار هستیم. می‌خوایم که پنجگیر خط همخیلی آباد باشه. رئیس شهر با هزار رحمت. 40 سال بود مردم ما این اسفالت ندیده بودن. من خدا با شکر الله میگم که من راه ما زیبای آباد شد. منتداری ما اولش با جناب عالی بعد سیوز همه راه عموما تعمیر ندیده بود. یگون وقت بتون اولش بد بود. همه در رئیس محله علی شد چی شد یگون ببودی نیست. یکی از سکنان کهنسال 95 ساله این محله با شکرگزاری از آبادکاری سازندگی دست به دعا برداشت. خداوند مشکلاتونه خدا آسان کنه، سراتونه افسان کنه. من در 95 بدرهتون توی پسر کنیتون توی دختر کنیتون سراتون درد دنیا نبیند. خدای همه فلاکتا از سر خلق برداره شود. ای خداوندم در نامتان برم خدا جان ارواحی ایشان بابای وشکن بودگه مدد کنند، شوی زنده تربیت کنند، خینرتون لنگرتون مدد کنند. چی نیت داریتون بچه در نیتاتون رسیتون. من در 13 تا فرزند پدرش مادرش شویتون اخوالاتون بلند شود، سراتون احسن شود. خداوندم همین دما خداوندم شما پریشان نکند، سراتون احسن شود، مشکلاتون خدا آسان کند. چه نیت داریتون در نیتاتون رسیتون. الله با کارهای سازندگی و آبادانی در پنجگه نگریسته به دشواری پی میبرد که امید و شرایط مساعد دوران صاحب استقلال کشور با آبادی کوچه ها بهبود بخشیدن روزگار مردم مساعدت نموده و من بعد نیز مساعدت خواهد کرد. پس ما پنجگینیان باید شکرگزار از فضای صلح و وحدت و صاحب استقلالی کشور باشیم که چنین پیشروی کامیابی ها نصیبمان گردیده است.